Langma tako buksong Haino haima phaifika kaisa update ranani bagai mandai ghosia nei para khor kaisa jagani tako khorang de burma 20 bosor boyes tini fungo imang korao nei hospital bin Langma choi thangka bo Bangalore ni sadharan Bangalore ni Kerala samkhlanya ni thangmani si tain dino khanya bo thui basalia ba thui thangka Kharma sisabini family o kun fana kure jotono garib nok boni nok bo hamsugya bam haine ajina ni wansugi bo Phathar Haste family kintu bhagwan bono logere liya boni Langma choi thangka takbi Langma ke thebini mang ke thi rahnan bagai chini yago funds to pelai no kom kure kisapana 85,000 rupees ni deal sajaka chung ambulance team by nai diboni family ni condition the donation namu sunera please no rokos ni scanner razak to last jarati video naidi aro scanner no ne scanner dorok jesi donation namu sungmani rohari manu Tiprasa people foundation to tan khulunka hambai